Amen, bazalwane. Njengoba ngisho ukuthi mabathi spiritual disease, ngithatha i-dictionary ngiyayibheka. I-dictionary ithi ayitshengisi a specific meaning the spiritual disease. It is spiritual rooted disease. Amen, bazalwane. So ngiyabona ukuthi lento engiyibhekayo ku-dictionary kanengi. Amen, bazalwane. Ngiyahlala nomuntu babengabisa ukuhlala naye. Siyaveza ukuthi njengoba anginika incwadi ka-Abel noKayini, kuvela ukuthi i-jealousy enye eyama-spiritual disease akhona emhlabeni. Amen, bazalwane. Ngoba bathi uyabhekisisa bawune-HIV noma une-AIDS uyakhona ukungena ezulwini. Angisho bawune-cancer uyakhona ukungena ezulwini. Mara mangabe une-spiritual disease kunzima ukuthi ungene ezulwini ngoba i-AIDS affect umphefumulo. Angisho. So yini into afanele siyilwise, is this physical disease or is it a spiritual disease? Amen, bazalwane. So lapho uvela ukuthi uKayina aze abulala umfowabo, kuvele a spiritual disease okuyi-jealousy. Amen, bazalwane. Masizihlaziya siyawuhlaziya ukuthi hayi kune-spiritual disease okuyi-jealousy, kune-spiritual disease okuyi-pride enye iyavela. Amen, bazalwane. Ne-pride nayo iba yini? Spiritual disease. Amen, bazalwane. Ngifuna sibhekane ngoba kunzima ukuthi mangafika ngale ngithi yini am HIV. Amen, bazalwane. Tell me am HIV. I'm sure ukuthi positive or negative. Abantu sebaqabanga yini? Una. Mara inkinga with spiritual disease, spiritual disease you can't see. Lona lesibhekana. Amen, bazalwane. Masihlaziya siyabheka ukuthi mos lento mali yaqala kudala. Amen, bazalwane. Ubugreedy is a spiritual disease. Lithi Bible uJehova uyalophetha ukuthi ahamba atshela isizwe ukuthi sithengise ngomhlaba wonke bese sithatha imali sinikele uJehova. U-Ananiya nomkakhe bayathengisa izwe, bathatha imali baqala bayinele eqala lokuthi bayinikele uJehova, banikela imali engaphelelanga uJehova. Amen, bazalwane. Lithi Bible uJehova wabulala ngaleso sikhathi. Amen, bazalwane. Ngaleso sikhathi leso athola ukuthi bamqambela amali. Amen, bazalwane. Uyabona ukuthi spiritual disease is very deadly. Amen, bazalwane. Amasi amakhola kufanele siconcentrate ekufeni kwala emhlabeni, kodwa kufanele siconcentrate ukuthi ekufeni basezulwini. Amen. Amen, bazalwane. Ngoba i-pride yala emhlabeni. Amen, bazalwane. Wathi umzalwane usathane naye into yenza ukuthi bamkhiphe ezulwini wayene-pride. Ukuthi akekho othula njengawe. Amen, bazalwane. Akekho wenzani othula njengawe. Amen, bazalwane. Lapho lamakhaya wethu kufanele siyibheke lama-disease lawo ngoba yibo abosha amakhaya. Amanye umuntu ayawaqala amakhaya, amanye awaqala amabandla. Umuntu athi hayi angeke ngiphathe umfoko othize. Mina kuhlakaniphile kunami. Amen, bazalwane.